kalambat ta ng gagawang video yan tinta na naman ngayon yo at tamo keng JR Flame Broiled Steaks kini ang balibago ini across Pure Gold Junior terak kami pang labo ka-excited man pares kaya pa mong makamaluto yung sinut mo yung video ngayon ibabagyo habe mga tricycle kami pilawen-lawen mo yung pwesto kasing kasanting din karelang sabit-sabit o yan lepag na rin kaya kaming side dish. Siyempre itang binanat ming labit ang unli steak. Kasi dakal nagkipintala na mag-unli steak kaya ni Angeles So ini try mo ya. Plus yung Mickey Bandi kaya ni kaluguran kay kumparing Johan Agricola sa Kalamito. Ayan pitakam-takam ini binanat kitang pasta arang carbonara. Ilab naman inuna na yung binatak tang mashed potato. Pelagda na itang kayo. Lemonade yata ini with matching pipinong kukulate habe are Yaman Alam mo naman nasabing basta-basta mo kini wala nyo naman na pangaluto wala. Usgan tayo po talawin tayo nung masanting pa nga medium rare hanapin sa lesena itong chicken dang ita may itong niya piraso kasi pematak yan na po pematak na po tina namang lagnat po ta kanini anyang ginawa tang video ketang anliking purbos marisolot kinabukasan kumigalo may lagnak ko metong yatang parminggo ito at saka nung balikan itang video nga italending susulod ko apin mo rin yan nakakatakot pero sabi ako tapat kaya kayo kanyaman si buwana na ako panlab kaya mata ka na yung muring lab makayarap yung pamog yung camera sige yan imay-day mo na yung kanyan lab hindi ako kitang bag kasi makistorbo yung atsyang ko ito nice round 2 hanapin kanyaman sabi ako tapat kaya kayo ka rin ganang pipangalan unli steak hindi may itong yakarang best if not the best sa lesaya pangaluto abe masyas juicy tsaka talagang ngakit may itang panga pinkish yung kilog andyan masyadong makapaling steak balo rin iluto masakit ya kasi ito itawa pa matakita nga naman syempre dapat i-detox tala kanyang pota rin naman na kanya ang ponging karelang steak niya affordable mo abe talagang sulit ayan kanyaman ilab ganyan makadwaya mo yan okay na pero yako syempre panyagad ke syempre unlimited ni sayang naman dapat sulitan mo tapay nawa mong bagya ka bang panahin tayo tang luto ikitso kinang wailab pamatahan ko pa kanyan syempre panginayang kaya naman tang binayad ko yung masanting karain ni kening JR Flame Broiled Steak sabi talagang i-approach ka nung bisa ka pa kamarinin ko kasi ila mismo lumapit o tanyang yari naging mengan burida mga kami po kaya rabalo mga panyo ka na ako kayang kabsi may sabal-sabal ko kayang yaman pero yawa sabi ko recommended kay ni JR Flame Broiled Steaks